Bona Zubet Company uthi ngibasha nayo umfakazi woma ukuqala susinganga sumuriza su the boys 1836 muzukwane wayefundela nawo Zubet Company never surrender wena bona dala akuwani nalabalo benzaka amajekeje astrish lane oranda tukabani wa yamjana Shawena man, Shawena man, Mtisa kile kwa phakamisa lona fleke lami lemhlophe. Ngakaphethe $69 saliqinisi ngomchoko wamubovu. Mashe, shais. Su full force march. Iphethe iqala wena maska. Rinkolele, kolele mafana, kolele
fakazela nalapha ngoline yama-45 shesa wena mani Zubet Company 1836 umsukwane wayifundela nanawe imasha nabo babebekibotshwana shawena mani never surrender Zubet Company awe malumenzaka kanamami kwakwayila shawena mani gcwalisa senganga shesa wena mani shesa